Breaking news. Bike ke tojok bahnya hiring tangrak areng kiso. Somsi Harohat Police Station kepalu pan tiarong tuwar pialong. Bike ke tojok bahini ahiring tangrak areng hu kiso. Bahini areng hu kiso amen lake Gotom Das lapente Joyce Sapnam pusi pangkai pop lapente areng hu kiso tumafan tong sekotpen. Hawar ke hat si kecelang ahem longan papon lo. Same hadak onelo pusi puthot Dipu Medical College and Hospital alongan papon toilo pusi beta ridlong. Breaking news, bike ke cetong ojok bahinya hiring tangrak areng kiso. Sonsi Hawar ke hat Police Station kepalo paning tiarong long atau war pialong mat bike ke cetong ojok bahinya hiring tangrak areng hu kiso. Areng hu kiso bahinya men Gotom Das lapente Joyce Sapnam pusi pangthepo lapente areng hu kiso tumhan tong sekotpen. Hawar ke hat sekecelang ahem long anpon lo. Tame hadak onelo pusi puthot Dipu Medical College dan Hospital alongan papon toilo pusi beta ridlong. News Desk Report, News 24, Karbi Anglong.